Bornilja Student and Youth Council Area Committee Keseng. All Assam Student Union pen Bokajan CCI Patu Aklamalong Volleyball Tournament Kibi. Noklang laligul alam pen longka cuti kiarat Sangkardeva Nogora longka cesong. Noklang laligul apan kam ke pajok nangji. Kardom adaba beta long pen nili beta than bang samijunali timupi ton beta ang ton pen ajui tha. Karbiang long election sai campaign deputy commissioner sai hemalong EVM la pen VVPAT asake padosi vote ke jok aputhakrat apan than pachini. Kadokawi abang phubang phi electronic voting machine met EVM along met hangador kisaw vote pilong at nang ji po alampen deputy commissioner asahem along EVM pen VVPAT asake padobomsi theklong nona phong lok sabha kilik along voter verifiable paper audit trial mate VVPAT tak tuji VVPAT lake vote komada phan ma ki pila swang thek kapachik lang aphan deputy commissioner asahem along kidam arat EVM la pen VVPAT aputhak kachini japan seke enrinti. Student and Youth Council Diopani Constituency Committee ahin pen patirpi ponsi there poni phai Claret Cap ani Bornilja SYC Area Committee ke sengpon abeta pherangke anon terang bokajan pen katni salong beta nang pale Bornilja SYC Area Committee ke sengpon along maipu alias sing narla pen chunbang sar sing tiso atuma phan arpu pekpon mai along aluhi aman pen SYC TDP amai pu harlong bikathar HSDC Bokajan District Committee amaipu Anthony Kathar lapen KSC Bokajan District Committee amaipu Raju Ingleng atum chetongdun maya long SYC TDP amaipu harlong bikathar pen kaningje pon ke kewangji Lok Sabha election BJP apan ke peremji aputhak ovekimi atum BJP ko pima puke anutinta kachini pami nangji pusi maya long jaipon ateke BJP lake RSS pen kachinir lok asong RSS akimange Hindu nationalism lapen Hindua ideology lason aphanchot India adet ke democracy aron sido ladak sovereign socialist secular democracy lapen republic ason sido sita lasu along RSS methang jongjung Hindua ideology si enrong lasi RSS ke Indian constitution apan ke kroikri asong binong lasi BJP lapen RSS ke thang takachi prek avelo lasi ove kimia tu matha pe menangji pusi maya long SYC amai pu pen jaipon lasi kewangji MP kilig ahut BJP karbi anglong along avedet nangji apan MP kilig ahut komatma common candidate BJP pen akaprek asong do anatum chelang si BJP apan perem nang puputa mayalong jaipon All Assam Student Union Bokajan Aropen Bokajan CCI Patu Aklamalong All Assam Level Volleyball Tournament Championship padupusi Bokajan pen nilitum apherangke katnyu salong beta nang pale Therepokrit Roxy ani pen Claret Cap ani an kachipate ji Assam angkang volleyball kachipate kapangcheng ani All Assam Student Union abidi sir Samurja Kumar Bhattacharya amai Pudan Karnat Chunbang Lorin Jyoti Gogoi lapen Arya Sanghoatum nang chetongdun kachipate along kadoka ve aterang ingkoi rapho amen chethabdun non malom so poraphan beta mong ton pon iksenang Second All Karbi Anglong Volleyball Championship 2019 starting from 27th to 29th of March at Diffa Club, Karbi Anglong. Organized by Karbi Youth Organization. Sponsored by Mr. Sukur Singh Milik. Come and own the title. Champion Trophy with prize money 20,000, Runners-up Trophy with prize money 10,000, Best Player Trophy with prize money 3,000. Register now. For more information, please contact at the number given on screen. Wang ignon, wang petnon. KLNLF resim kiot asong ingdeng kora porup talina sengkan katalon mati silver jubilee celebration along Karbi Anglong san kora rat doan ta chetong dunpen alira cham ki pidunjia phan song kong chunbang thong terona hinpen chudin ripon Katalonjia dim laki taralang so Karbi people's whole lapen Katalonjia arni laki therini pha ingkora isipen hiniarni
bi keman karjonga ka Kopia kopai pirthe ke ba Long lela ne seng he kang sa Matha dam lote ne kayala Oni ache the Na an si chelo jinde Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap. Pipot lo nangina chusir ham tamle ini su. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap cing sok taun elo. Nang cucut bu. Cepaking dan lo mati. Tangkalam lo ti oi cepakeng cita. Madhari, lo nalong Claret Beauty parlor long discount pi bom ke. Kalang ma, kona lo lake. Di foi ti arlo Iron Bridge adung rong supia long ke chengsi sopin so la pesor lo tu kapamada dim lo. Kalang ma. Kalang lo, ke chengsi sopin so la pesor lo phat kapamada dim. Claret Beauty unisex parlor. Nang litum lada hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off, hey hui long ponikti. Claret Beauty unisex parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongparpi, Rongbe Road. Claret Beauty parlor. Lasinang itong napadari pinpin ang humrig mo. Aturkimi Academy Jifu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecuason la pentesiri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang Tharwe alang, Theso alang, Kecho ajam tu, Tharmit aduk, Thelua kreng, Chitronola, Upthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihin amopi puthat birta long wang tu iglo. Longka chutiki arat pen Hojai district Sankardewa Nogor along Noklang Laligur alampen kachisong padosi Prabjin pen Noklang Laligur ke jorlong atowar thonangji pusi kachisong armung pathe. Prabjin pen nok alang Laligur jorlong nangji lapen nok alang aphan karangkha pavi nangji pusi Hojai district Sankardewa Nogor along Longka chutiki arat kachisong ase pathe. Hojai district parloka ki Bertola Amtola Larmati Nokhoti Derapathar Khakorijan arong arat Noklang Laligur aphan jorlong leku alamtoy kipi CN Thusi Nokatiki arara phan kemesen atowar thopon thu nang popusi ke hang paso
কুঁহিয়াৰ লগাইছিলোঁ এতিয়া বিক্ৰী কৰি খাব নোৱাৰে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী সব এতিয়া ভোকত আছে যিবিলাক আমি ধাৰ কৰিছিলোঁ এতিয়া ধাৰবিলাকক কেনেকৈ দিম মিঠাই বজাৰটো খুলি দিয়ক নহ'লে আমি কি খাম जो कुम्हार हम लोग को बंद कर दिया बिक्री करने कौन सा सरकार कौन सा नेता ये बंद करा है कुम्हार मीठा हम लोग गुड़ बिक्री करने के तो अभी हम लोग आ गए कोर्ट में कि हम लोग क्या खाएगा कैसे जिएगा हम लोग लड़का बच्चा को कैसे पालेगा अभी हम लोग के बिहू आ गई अभी 1 महीना से हम लोग हजरा करता है लड़का लोग का हजर नहीं मिलता है हम लोग को मोटा लोग का हजर नहीं मिलता है कि करेगा ना खाएगा तो यही इसीलिए हम लोग कोर्ट में आ गए कि इसको कोई हम लोग का हल भल करिए नहीं तो लगने से हम लोग के विष दे दीजिए मर जाएगा ना तो मीठा के हम लोग को कोई साधन करिए हम लोग की यही खेती है हम लोग इसी से जीता है और हम लोग क्या बोलेगा अब मोदी जैसे सबको संभालता है सब संभालता है इंडिया में ये काहे नहीं संभालता है सरकार हमारा ये जो गुड़ खेती पर पाबंदी लगाए है किस लिए लगाए हैं क्यों लगाए हैं हम किसान कहाँ जाएंगे किसके सहारे जिएंगे हम कैसे रहेंगे हमारा गुड़ बाजार जल्दी से जल्द खोले नहीं तो हम इससे बड़ा जंगी आंदोलन करने के लिए तैयार है चक्की गुड़ पर कोई पाबंदी नहीं लगाया है अभी चक्की गुड़ बंद होने की वजह से इतना आदमी सड़क पर उतर आया है हो सकता है कि इसके बाद भी आए और भी आए और यदि आज हम लोग का समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हो सकता है कि इसके आगे हम लोग और दूसरा भी कदम उठाए दूसरी बात यह है कि जो गोलाघाट में जो दुर्घटना हुआ है इसके जिम्मेदार ये लोग नहीं है ये तो चीनी मिल से आया हुआ जो लाली गुड़ है वो जिम्मेदार होता है और वो गुड़ जो है लाली गुड़ अभी गोदाम में जाम लगा हुआ है जब तक वो गुड़ वहाँ से हटेगा नहीं तब तक ठोस गुड़ व्यापारी खरीदेगा नहीं व्यापारी गुड़ खरीदता है तो वो बाहर भेज नहीं सकता है जिसके वजह से इतना आदमी आया हुआ है अब सरकार इसके आगे क्या कदम उठाती है खामखे हांगजो हांगहाई आंगबोंग चुटिकिया सोंगजा आदुम होजाई डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी कमिश्नर अरिडेंग पिनपुर अलोता पजरपॉन असम नरबरी बेरसोल अलोंग के पादो इंकोयरा के थोम अंगडेंग नेशनल ईस्ट जोन हैंडबॉल चैंपियनशिप के पचिपते अलोंग कार्बी आंगलोंग असोर मते डिफू रोंगसोपी अमेकर विष्णु राम नुनिसा अफान स्पोर्ट ऑर्गेनाइजर नोंग ए पजिरपुसी काटन्यूस अलोंग बिटा नांगपले असम नरबरी बेरसोर अलोंग के पादो नेशनल ईस्ट जोन हैंडबॉल चैंपियनशिप अलोंग पिनसोंग बोंगा चिपते झारखंड अफान पेरेमसी मणिपुर अतुम चिपाहाय hala pusuwar luang bong ka chipate along West Bengal atu Manipur aphan peremsi angdung kiti anong e chipalong nong e kiron amay along Karbi Anglong asor mate dipu arong supi ameka Visnuram Nunisa aphan Assam Handball Association pen sport organizer anong e pajir si kurwang tu pajir nong e ke pajir amay along ingnam raikom saikam ACCF Abhijit Rabha Assam Handball Association amaypu Amar Narayana Patwari lapen pinangan ke patu aning ke dok abang pu atum chetong dun ada berbeda bangkela ponsi kang ton pon iklo do me thak me kurwang thu